doa apa nih kabeh telok Pak. Saya pertama bi pangeran langsung diberi. Saya nomor 2 bi pangeran itunda. Saya nomor 3 bi pangeran tak beri itunya. Saya pertama bi pangeran langsung diberi. Pangeran pajero pangeran langsung tepuk pajeronya dan. Doan pasera, doan nabi, doan orang soleh, doan para ulama, doan para aulia, doan orang biasa tiga gula ben sampean kadang bi pangeran dari ini serta pangeran langsung diberi. Tangkula dan gula lamba aculah mobil tak tigju baju masuk ke masjid Allah maftahli abu rahmatik. Doa tan pangeran mobil pepaju aki pangeran. Maka keluar dari masjid Allah maftahli abu fadlik langsung bertelepon mobil beliau. Langsung deti berarti tepak bi pangeran panik kayak parengin apa kasih sayang sama pangeran. Jadi gue lebar sampean jangan putus asa takut tepak kasih beri langsung tinggi. Saya nomor 2 doan itu ndah pajero ya Allah pajero ya Allah. Aduh are Hamid mau diberi pajero sombong lu tunda gitu. Berarti keng niser pangeran kaku lebar sampean tinggi. Ya Allah terobini ya Allah terabina ya Allah pakun jomblo sampai umur 30 pakun jomblo enggi apa pangeran oning sampean mau nandi bini toko anafkain bareng haram reki ka bini bodoh orang yang tak dikan di anak pangeran tero anak pangeran dan gula cukup usaha ben malam pangeran dengan berbagai cara pangeran usaha apa nih kebi gula mulai dari atas mulai dari bebe. Maksudnya dari atas kok ketipan apa? Rok maksudnya gelanon ampun cek jelas aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina fi sabili rabbihimul khallaq adada ma harraqathu ar-riyah min al-ashjar wal aghsan wal thimar wal awraq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramin, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, sadajunan sataja abtina sangat amul jaaki. Dak satajana tokoh masyarakat langkong-langkong ajunan semulja ke Haji Madrika. Ajunan semulja ke Haji Muhammad Urip. Ajunan semulja Kiai Hidayatullah. Ajunan semulja Kiai Haji Amir Faisal. Ajunan semulja Kiai Haji Jufri Bukhari. Ajunan semulja Kiai Haji Haris Nawawi. Ajunan semulja Raden Jamaluddin Ali Wafa. Satajana abdina sangat amul jaaki. Langkong-langkong dak tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, kepala desa setempat, seda ajunan saja abdina sangat amul jaaki, hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Khusus epon anggota Armas juga ketua takmir masjid, seda ajunan saja abdina sangat amul jaaki. Alhamdulillah asyukur da ajunan Allah paparing nikmat malam mangken dan kula ben ajunan sateja bada majlis maulid, majlis pengajian, majlis tikir malar muka sesuai kalaban panapa saeda buaki bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tan kula tak kira nyimpang dari tempat kadin taben ajunan sateja kecuali itu sana sateja saborah amin. Malar muka pengajian gak dintok tetia jalan hidayat ben pertolong na ajunan Allah dan kula ben ajunan sateja gak dintok melarat ala ko maksiat ben gempang ala ko ibadah amin. Salat ben salam ka ator dak Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ndak para keluargana, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para rabu sabada mulja. Dan kula ingin menyampaikan nasihat da ajunan sateja
malar muka ajunan sateja Kak Dinto dengan senang hati, ridho dan ikhlas untuk nerima nasihat Kak Dinto, walaupun terkadang nasihatan kula Kak Dinto abek peti sekoni mun kadung tepak kaselokah. Tapi dan kula tugas dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Walaupun dan kula beni ulama, walaupun dan kula Kak Dinto tak pantas jadi kiai, tak pantas jadi lora, tapi dan gula pantas jadi saudaran ajunan, pantas jadi penakan ajunan, pantas jadi tretan ben alen ajunan saja. Alek penakan, tretan, paman Kak Dinto cek pantas menyampaikan nasihat dak belah ben tretan pada Islam. Malar muka Kak Dinto cek ilmu sebarakah ben manfaat dak ajunan saja. Tapi dan gula ki uru jalan mikir sampai dan kula disampang hiuru dari undangan elan jalan panik banyak reka molot, bahkan bagian binian bada sa kelampian pote, bada sa akodungan, bada sa nyambi berkat, bagian lakian panik mangka dekat pi kamolotan. Engki alhamdulillah Kak Dinto kegiatan saya positif Pak, kegiatan saya positif. Bada orang mangka dekat masjid Kak Dinto hebat, kegiatan saya positif. Tapi tanya aki lu mangkat ke masjid apa jangan apa nyendem naan antak mirah panika sepatok tanya aki mangken pada mangken tan kula tibi saya berangkat mangken tan kula pikiran keborok ke temor oncengan keborok ke temor pengajian yolok mak kaeh yolok lora bi orang yolok ustad pertanyaan mangken panapa prilakun pada ban kiai panapa prilakun pada ban ustad panapa kelakuan ki pantas jadi orang yang sekarat tu ya junna Allah panika sepatot pertanyaan mangkan kula ban ajunan saja butuh introspeksi diri mangkan kula ban ajunan saja Kak Dinto itu nasihat Kak Dinto bi Kanjeng Nabi nasihat tidak khusus mak kaeh nasihat tidak khusus orang awam nasihat tidak khusus pejabat tapi nasihat Kak Dinto itu dak saya rasa gampang nerima nasihat tanten orang gampang nerima nasihat Kak Dinto orang Kak Dinto kesokanin bener keleburin ya junna Allah subhanahu wa ta'ala amin. Tapi tanten orang melarat nerima nasihat tanten orang yang benturin Allah tanten orang panik ketujuan barang haram tanten orang panik nasen haram tanten orang panik kegelanon saboran dari teking saya kekebai dari barang haram tan kula ban ajunan saja Kak Dinto mangken insyaallah ki nerema dak nasihat manabi koca manabi nasihat manabi ibu rukin tapi abali cukan mangken nasihat katipan apa saya terima nikah nasihat katipan apa saya terima tong kula mangken di zaman mangken banyak kiai banyak habib lebur ka mak kae ngurmat ka habib lebur ka ulama lebur ka habib ngurmat ka habib pertanyaan habib katipan apa saya patut dihormat pertanyaan mak kai katipan apa sih hormat seorang kadang mak kai panik jadi sebab langkan ring tani Pak contoh kula sebagai mak kai nginjam pese kareng tani nginjam pesen teh 1 juta hari Kamis isra Nabi sengko ternyata ada Pak hari Kamis tak isra ya akhir Jumat ada tak langkong ke obangi ko butuh japok pakra tak tahu jengko mak kai jadi orang tani kasah gerunggung Arya makai kena maki rampok gilo nah di saat reng tani ada buka di tempat sere selangka makain ngajarin langka kolan makain lah nyala sekadin tinggi namun tan gula ban ajunan saja mungkin abali da akhlak mulja kadin to diperlakukan baik-baik diperlakukan buruk tetap baik. Nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkan Kanjeng Nabi Muhammad innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Dabun Kanjeng Nabi ma bu'ithu la'anan wala sabbaba. Saya tidak diutus untuk pemaki pelaknat. Saya tidak diutus untuk pemisuh. Maksudnya Kanjeng Nabi lambak pani kata teman alak nadan kepada Islam. Tak bodoh alak nadan mantar kakiyah ikan ingat olantang bamba mantar kakiyah ikan ingat olantang bujuk mantar kakek ya celaka ilan jalan mantar kakek ya tompas laku punten Kanjeng Nabi tak tahu anda ni kan keng mangken banyak orang arah segagaan ban Kanjeng Nabi
Banyak orang arah samantian ban Kanjeng Nabi. Padahal kita pangki asal usul dari kamah. Orang salah sokon ni pah besto tak ning dide. Besto ka kita ke mantur dadi kata. Pak Kun ni tak dadi kata, Pak Kun dadi orang. Besto na tak manti. Nggih. Jak bestoan orang. Napa boleh reng sepo dak potra dibi jak bestoan. Embuk panika dadi pelaknat, bapak dadi pelaknat atau orang pada Islam dadi pelaknat. Orang mun lebur alak dan orang mukmin mantor kaki dai apa nih kalak nah apa nih ngabur ke langit pak sampai bi malaikat tak terima ka malaikat sitongnya tak terima terus masuk ke atas langit dibudin bi pangeran pebali jiriah tamparaki kemuan salaknat mereka bentibin pak tadi orang mun adu aki coba ke orang ngabeli ka bentibin tadi cek lebur alak nadan tak oleh alak nadan orang panika mangkan Kanjeng Nabi Muhammad ma bu'itsu la'anan saya tidak diutus untuk pelaknat wala sababa tak lebur apa sowan Kanjeng Nabi tareng menak kena mangken ki anjay engki kadi seseporan kadi seseporan ki apa akramakumullah cek pon reng Arab kasa anjing keng pas ring troi palo sebab anjay pon anjir lah kiluna engki Kanjeng Nabi Muhammad lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan mutafahisa. Kanjeng Nabi Muhammad mani kata toman andi salah berkata kotor berbuat kotor disengaja atau tidak disengaja Kanjeng Nabi mani kata toman tadi kula ban ajunan saja jangan pernah berkata kotor sibabul mu'mini fusuq wa qitaluhu kufur dabun Kanjeng Nabi kenapa orang miswan orang mukmin enggak dinto apa swan tak beda pupannya bujunnya ka orang panika fasik mun keluar saboran makai tokang apesuan maki fasik habib tokang apesuan habib fasik ustad tokang apesuan ustad fasik pasir abai tokoh tokang apesuan tokoh fasik pasir fasik panikah yang berterusan ala kecuba panapa yurithu su'al khatimah kelanon kamati kafir pak tadi gulban sampean ni kejeg engki ni kesemerian orang pak mangkan ibu-ibu saja nih dandanin meliaki lipstick pemirah ki meliaki sebelum tidur pakai serum dulu katanya engki biar lembab biar mengkilap napa biar glowing kenapa engki ting pagi pahi hias padahal panika sesering mere potran sampian da ada dinas gara-gara panika dadi tak dinas apa napa icapok karma apa nih kak cecak kecak ke orang karma tak numpak becak mangkan orang ngucak orang panik kan anda aten ke pangeran tong kelihatan gula mangken tan gula apa ngajian tan gula teronyet tela ajunan saja panik kebi gula pesadra keleroh tersesat penceraman tan gula panik teromak saajunan kutu sadar tan gula panik tersesat ketepo tan gula kalau bencerama tan gula sebenernya ketipan apa pangeran dan gula menyampaikan dan gula pasrah ada ajunan adua mantar ada dan gula panika oleh hidayat saja amin hidayat panika benih dari makai hidayat panika benih dari tokoh hidayat panika benih dari guru hidayat panika benih dari ustad tapi hidayat dari Allah mun pangeran tak beri hidayat maki anan makai dadi bajingan mun pangeran beri hidayat maki anan bajingan dadi makai sampai bedaan nabi kafir lambe nika sampai beda ceretan wali lambe wali sampai gelanon ngabir panika dari wali panapa mati kafir jadi ngastete kulaban sampean jak bong sombong andi papanapa kulaban sampean andi papanapa krokunyo on sabit qalbi ala dinik pangeran tetep aki atetan gula da agaman ajunan teguh agama panika teguh agama mangkan gula ker pikiran mulen begila orang anu apa ntar kemulodan takut niat orang ntar kemulodan teronya ya berkat ini kelero fatal panika takut orang sentar kemulodan keng tak nyaman ke takmir masjid takut keng tak nyaman ke tuan rumah takut lain hari mundi ke bayi tincang-uncang orang tak hadirin mangkan kok hadir takut orang sentar kemulot keng abubuh takut orang sentar kemulot keng tampan teronyong apa penceraman dengan siapa genteng apa bak coba loco apa tak loco keras apa tak keras
pengajian ria kata apa deki engkau nilai pengajian bukan tentang ini, bukan tentang ini. Kenapa kamu lot panika kula ben sampean nyari salan abe bede dimah segutui petepak todus alasan cinta ada kanjeng Nabi Muhammad, alasan umat Nahdlatul Ulama NU lebur kamu ulot lebur ka tahlil tapi gelanon kula ben sampean kalakonna sajan jauh dari sunnah kanjeng Nabi ngangkui sandal bae yang kui cer-kacer tak enak karena ngangkui sandal awalin kalaban sekanan atoro apa sih kanjeng Nabi Muhammad Qur'an atoro kanjeng Nabi niat atoro gencer ngangkui sandal gencer mangkan ni kabidan reng alim ben reng buduh mun reng buduh ngangkui sandal tak oleh genceran ala aku tak oleh genceran mun reng alim Pak mun orang oning pernah ngaji tau juga ke pengajian entar ke pasar pada benar jihad fisabilillah entar ke pasar nih. Nah boleh entra ke masjid, entra ke pasar nyat kaulah alaku ke pasar acula cuko tak nipu orang mun cuko beri ke beri tak ke bela dua malam nah tak ke bela ki uru nyat kaulah keng male kelar ata ada ajunan Allah male andi pese halal anak bini male ajeng bajeng ma anak bini male kuat sajen kuat ataat ben sajen lebur ke pendidikan ten kula nyari pese si halal berangkat Pak pah tabrak motor di tengah jalan mati syahid. Tak kedua perang jihad fisabilillah zaman mangken tada mon sampean muna perang mangken ngaji sampean muna perang mangken potran panika sabak ke pengajian punten tak kudu monduk tak maksa Islam panika kudu pada agama beninon mak kae meloloh agama beninon ustad meloloh agama beninon santri meloloh maki sampean reng kota maki sampean sesoki maki sampean se polisi maki sampean se TNI mun sampe tak alaku ka fardhu ain mun sampe tak alaku dak se perintah ajunan Allah celaka maki besera euy maki presiden celaka mun tak uning dak fardhu ain tak uning ka bejeng tak uning ka akidan tak uning ka pasan mangkan kudu panapa ke ten gula mangken mon duga oben ni kak la celang la pote ampun la banyak ten gula semon duga anak la banyak ni kak gula ndik bini ampun ke ten gula ndik lako ser senyoro monduk cek monduk menatani tore semangat pebenyan saben kerja ngalakno noreng cek monduk tore belajar nyari guru tolang entar kamak kae jek la rokun minta jimat meloloh maka kebaik guru spiritual urusan perdukunan bi sampai talangkong ke tak kendin cewek ke katipan apa dan kula teroy ke leburna nyon pengabran ke maler genteng mandi teh teroy genteng mandi ntar KMS glow dan ipa glowing facial wajah kilo nah talangkong ke dan kula panika sakit ate katipan apa kelenon pabedebitan maka bendukon lain bu keng bulan masalah nih zaman mangken pada asurbanan mangkan campur ada mangken zaman campur reng bini ben reng laki campur mangken panarena gelanon bedemak kae minta reng bini Pak ternyata tinggi penta teman tepak reng laki Pak nyaman Aisyah cek radina Pak tingin tren teman tepak kedurahman Pak naik ke saya ketako mangken panik ke zaman apa zaman campur mangken egi nikah sampean nih lambak dan gula waktu lambak belajar di Mekah dan gula ini kan lambak asekolah petong tahun Pak di Mekah lambak dan gula panika mana Nabi Asurban ane cokoco Pak Mekah nih kah Asurban ane kayak cokoco domma mak ulama domma mak mak kaya apa napa karena mun kita dadi makae karena mun kita dadi ring alim mun aben tak ngaji kelanon ki tepan ngaji mun aben kita bisa afatwa kita uning ka hukum orang asur berani coba karena apa napa angkuina ulama Pak apa napa sampai beda ulama kak dinto ngaramaki ka orang asur banan mun aben beni ulama apa napa takok campur ben kiai mun campur ben kiai mun pahe kiai akitibi talangkong ke nyon pertanyaan katipan apa sepenapa fardu naudu beda dupolo sesat tinggi abu tanya aki tinggal jawab ngucap tak tahu todus tinggi dibudin surban lah karir aja gilu nah panikah kan gelanon surban panik beda ulama saat ada buaki lambang untuk para ulama teti gelanon hamid mangkena surbanan panik bunten Pak tak patot Pak kincoma dalil dan gula sitong Pak dan gula teratur asona dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkan malai sampean oning panika benih kayak cetak Bu hi
panika beni kayak cetak sampean montro oning. Kencing Nabi Muhammad panika lamba surbana bernan hijau. Beda celeng, beda pote, surbana Kanjeng Nabi Muhammad. Tradisi Arab engki, tapi apa-apa dibudin dadi sunnat karena kak dinto menjadi pakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga ndak jibiliyatur rasul. Katiban apa mangken surban panika gelanon napa tinggal ekat benten, Pak. Cek ramen kana. Eson ada boleh kaki kemarin. Eson ada kaki kemarin. Para Rabu sebeda mulja. Nikah. Lambak panika, Pak. Dan gula panika waktu ki belajar panika beda seekocen sanat, Pak. Sanat panika ada napa? Contoh. Sanat panika bandingake dalam agama, Pak. Contoh akad disampian. Beda kabar nyan kana mekasan beda sar malam dari Basera dari Bu Siti eta nyaki ke Bu Siti ongku Ibu Siti kula ngiding dari Bu Fatimah ongku ngki Bu Fatimah dan kula ngiding dari Bu Khadijah ongku ngki yurus ternyata Bu Khadijah ngolatin ongku sar malam beda mekasan laras ki sakadin to sanat panika nyaman gelanun sampungan dari Bu Siti ke Bu Fatimah Bu Khadijah panika kocen sanat. Tetapi dalam Islam kak dinto, Pak. Lambak Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto musafahah asalaman ban para sahabat. Lambak Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto gelanon menabi asiwak katiban apa? Lambak Kanjeng Nabi Muhammad menabi atayammum katiban apa? Panika praktekin dari guru, dari sahabat terus mengalir praktek katiban apa? Sampai surban, Pak. Lambak Kanjeng Nabi nyurbanin sahabat. Sahabat nyurbanin tabi'in. Tabi'in isurbanin para kiai terus sampai nyampung dak guru dan gula tetinyon sabora benih keng pamer tahaddusan bin nikmah male ajunan oning orang nyari ilmu agama orang jadi tokoh agama tak gampang ngalak di berendah tapi orang jadi orang andi ilmu agama orang ngaji kak dinta butuh tapah mungkro gundu puluh tahun tak cukup nikah gula 20 tahun lebih panika gelanun kita jadi reng alim tapi serius tak krot gun kutuan di ijazah bukan hanya titel doktor profesor S1 S2 S3 langsung alim tidak tapi dalam ilmu agama kak dinta keakurat nah dalam ke ilmu nah contoh andi Al-Quran andi hadis dari pesera sana tuh dari tafsir dari pesera sana tuh saboran sampean montrooni surban tan gula panika sana tuh panika lebih dari 20 kiai lambak tan gula surbanin Syekh Muhammad Ismail Az-Zain lambak tan gula surbanin Syed Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki lambak tan gula surbanin Syed Alawi bin Abbas Alawi Al-Maliki tan gula surbanin Syed Abbas ibn Alawi Al-Maliki tan gula surbanin Syekh Majid tan kulai surbanin Syekh Tariq Sardar tan kulai surbanin Syekh Saifur Rahman tan kulai surbanin Syekh Mustafa Al-Jazairi dari berbagai negara dari Jazair, India, Pakistan, Bangladesh, Arab Saudi, Yaman senior banin tan gula demi tero nyambung sanad dak Kanjeng Nabi Muhammad surban lain ridan entan benikeng sombong banika teti sampian mun keng lakran ngunceng kiai sebetul-betul nunjuaki da ajunan saja cek sampai kelerong ngunceng, Pak. Sampean mangken panika para kelerong ngunceng, Pak. Sing ngunceng Hamid beni kenal Hamid polan alim, beni kenal Hamid polan waro. Sampean sing ngunceng Hamid keng polan terkenal TikTok. Engki pendenan, Pak. Maki lagun tedes du malam na, Pak. Teka surban sa nyambung sana ada dan nikah. Mun pas tepak ke beni kiai mamak kae, cau-cak gila tepak ke campur. Engki gelanon saboran ngastete mangkan jak dinaki guru tolong sampian mak kain sampian saya gelis lebih mulja daripada mak kain sampian saya Jakarta gara-gara viral YouTube gara-gara viral TikTok sampian kelopen ke guru Quran kalero sampian munta oning ke guru tolong sampian munta kenal ke guru tolong sampian tak kira barokah din karena apa tanpa guru tolong tak kira berdonduk tanpa guru tolang tak kira pada madrasah tanpa guru tolang tak kira pada kiai tanpa guru tolang Habib tak kira hormat guru tolang panik terbaik Pak kula ben ajunan sata jejak klopen ka guru tolang ka ding to leres ki ki ngoreng kadang solap Pak mak terkenal kana tiktoker encan engki ki mobil gentang giluna
Mangken ngoreng saya keleburin saya keramat saya sogi mangken Pak. Enggi. Maka menumpak grand mangken tak hormat bi orang. Makan gelanon jua penyangka sampean mun bede makai mobil genteng king takok tak gelanon takok ilmun tak terima bi sampean. Karena apa-apa zaman mangken mun beje besen orang hormat kabeh mangken Pak. Enggi. Abo, engki abah, engki. Ahlan usahlan abah, siap abah, ting tada pesen untur abah. Nikah. Mangken panika pesere tak lebur pese. Mak sampian atanya ke acara mah lebur ka pese. Tujuan. Saga je. Tore leberi, entak pertaja. Yo saya ka kaping. Engki. Cek salah paham, Pak ki. Banyak yang salah paham mangken. Banyak solap. Solap pun kan gula nih mangken. Tak kerja lampu sorot cek banyak. Menuju ke gula kapi. Cek bisa kecamatan begila. Solap kok ketimana apa Pak? Lebur ke orang yang seviral. Cek lebur ke orang viral Pak. Lebur ke orang yang sandi ilmu. Latar belakang urus kilo. Lambak ngaji ongku panapa punten. Lambak sekolah ongku panapa punten. Lambak ketimana pesana dah. Nama andi panapa punten. Mangkan memontuk potra panika kudu jelas Pak dari pesera. Mun kerokun pontuk gelanon orang yang tak jelas tak langkong cek petorok dek kiai Pak. Mangken banyak korban Pak. Enggi. Mun potra binin sampean dijemput maki makai saya jemput cek beki Pak. Bu, kamu potra binin enggak disase tong. Panika ke eki ke bekta ke apa cek jepar caja Bu. Enggi. Takok jadi dua Bu. Enggi. Alangkong. Nyari ponduk seketat Bu. Nyari ponduk seketat. Cek seketat bileleng maleng nama lolo. Compok dan gula nih. Dan gula mana bi compok kak dinto apa napa? Santre kapi pokoknya cadaran. Punten gula tak asan tak nyalaki orang. Gula mesan ke santre. Saya nggak sampai koreng aku adungan jangan buruk sangka. Orang saya tak aku adungan jangan buruk sangka. Bahkan ke pelacur jak buruk sangka. Ke pelacur saja buruk sangka. Maksudnya ketimana apa? Gula mesan dak santre bini. Kepada seluruh santriwati Anda wajib bercadar di kawasan saya. Tapi mun ilempon mun pada binin buka cadar. Mun alako buka cadar. Tapi di saat ketemuan ben santri lake, ketemuan ben mak kain kaki selake, pasang cadar. Apa napa Pak? Sitong atau rok pakonan Pak. Karena beda ulama saya wajib pagi, beda ulama saya tak wajib Jadi punten saya tak cadaran panika apa napa tak kalero engki keng dengan syarat ulama uliaki tak cadaran dengan syarat roben tak teti fitnah. Roben tak teti fitnah kok bedo orang secik ratin mun orang laki ngajeling ka kerja. Allah cek dititang bini teh langsung. Mak boleh reng biasa, semak kain jenjat oleh 20 gelanon. Durin ratin manika. Pak pokon ratin orang panika. Tetapi panika wajib tetap benjadar. Tetapi pancan panika bade sampean. Mun sampean arsa ratin jadaran. Nah, enten Bu, sekak dinto mangken panika banyak salah paham. Kadang Bu Ibu panika menabi ke pengajian kodungan. Menabi ke pengajian pakaian saya rapi. Tingnya dan compon cekak kok tengah. Banyak apa tak banyak? Banyak kan tuh ki? Berjananya. Cale ngaki teh, cale ngaki. Nika, tinggi tanya ki Bu, mata akalampian. Duh apa cong sapa saya terwakang kok? Cek lagi rok kapi. Mangken. Bu, kengain. Mun pao mata ikroje saya tinggi. Mun pao masak, aboh, jung sayan manis tinggi. Mun pao bucok. Buang, enten, beda codut. Teti orang ngudah, saya nggak beda ceretan ring tua lebur kena ngudah. Abek setengah matang gitu nah. Engki moro-moro segami, napa boleh tepan sak masan panik ketepan manis Jing la tua, jing la bucok banyak codut. Soboran Bu lambak dan gula andi kancah ponduk panik kesahwat kering tua Bu. Sahwat kering tua, kanak-kanak muda panik ketak lebur. Kancah dan gula panik. Kita cuma ngetelen reng tua. Aduh ya Allah, engkau jadi lakinnya. Padahal ki muda. Ngetelen umur belum bolo, umur petong bolo.
Jadi banyak codot itunya mungkin bu. Ngas teteh, engki. Tadi tan gula de para santri, tore acadaran, ayo acadaran. Tapi etang lokasi. Di saat kaki mulai karoman, di saat kaki mulai pancan seda, kaki acadaran iya, kaki tak acadaran iya. Apa napa pak? Tocuna apa nama pacadaran? Takok mak kain tero. Takok santri laki entero, teti fitnah, teti jaga. Karena gula menabi murok pak ya dak dan gula santri atos sen pak. Mun pak gula non tak kira juga kapi pak. Pakun bade seratin. Takok deki ting tepak seratin. Ah, ya denak. Kebiaki kopi ya. Bahaya mungkin mana pak? Ngas tete tapi gelanon cekok takok kapan tuki banyak makai setanggung jawab penyuanyar tanggung jawab tabata tanggung jawab kemus liadnan tanggung jawab betet ki tanggung jawab king toreh nyareh selebih ketat compok bae ketat bade kartu mahram pak. Tadi kartu mahram kudu teku reng tuan. Tadi mun ngirim kawan tuk tak bisa masuk kecuali bade kartu mahram. Pesen ke reng tuan. Saya enggak pak. Coba beki ka pasera bae kartu panika khusus mahram sampean atau betre tanah sampean reng sebagai majadi. Beki ka bekal lolo pak. Ting mulian enggak desa. Mangken mas nika sampean. Nika sampean pasera dan gula tretan. Ongku ingki. Tanya aki, kama kartu mahram. Saya nyaman sampean. Sobel bidan tepak kabekal pak paden benring tuan pak gelenon nak kena mungkin kal bekalan pani kebahaya pak mungkin tradisi Buddha tradisi Belanda tradisi Eropa mungkin masuk ke Madura pak banyak pak mun kal bekalan seakan-akan halal cepon pasir se halal ku teku ben bekal cepon pasir se halal cek bek lambak kapotran teh saworan kilo. Assalamualaikum mbah. Oh kakek ya, cong manto. Ngonin na ale. Oh kemal. Anu. Bingi konin. Pada mana? Sambil kecamplong. Polan las telasan nggak dintoh. Engan jamet kak. Saya pakai na. Enggi. Saya nggak aja kalau pen meliaki bakso. Perok bakso anak. Apa kelan setahun 2 tahun sambil kecamplong nggih dapat kecamplong amain ben bekalah kula tak partaja pak saboran kula tak partaja mulai dari camplong nemu kesempatan pak nyeper ke planet kamma tak kira sambil ke bumi camplong melolo pak entar ke planet Oyo entar ke planet hotel check in atau bunten nemu selogan tepak pesepen masuk ke dalam oleh setahun 2 tahun pakai sare-salan pak tinggal sare-salan cak aben tobuk pak anan orang lemes kapi pasti burung aki pak enggi tadi gelanon pas sebini padek megendek aku nggak mau menikah kalau nggak dengan orang soleh kamu masih soleh lah kenapa lambat sampean kilo nah neng bini panik kepada bende-onde bu oning de-onde sampean mon de-onde jual pengkiri jalan pun setiap orang lebet neku aduh mak lebur dionden sabe beda orang lebet boleh neku dionden sabe boleh beda orang lebet boleh neku dionden sabe boleh ku teku orang pas roda kesampian ende tanda tinggi kecuali orang jebeh kecuali orang jorok ende ke dionde menika jadi gelanon sawaran kulaban sampian menika aga tuan putra laki atau bebini teku tatang ke di timurna neku di berekna neku sepopon neku panikan neku car pacaran lengan le apa kalan lengan le pating rek marekna pahmat tuan pas pun yang kok tero manto si ustad iyet amin peh tero manto si tak teman selingkuh iyet amin peh napa lakonanan introspeksi diri dong tengki toreh mangken kula ben ajunan sateja hadir ke maulid manggen mbak hadir ke maulid pani kenyare salan abe mun saya tak tepak dengan alasan cinta ada kanjeng Nabi Muhammad merayakan maulid Nabi cinta kepada baginda Nabi Muhammad kamu bukten mun cinta mun kula ben sampean cinta koreng bini bukten lamar kula ben sampean mangken cinta ada kanjeng Nabi kamu bukten tore bukti aki kula tak tahu mana rasanan begele bu senapa kali saya rasanan begele sekalian lebih
Dua kalih lebih. Telu kalih lebih. Mun sampean tar ka mulot lebur dak Kanjeng Nabi korangin rasanin gak dintok rasanan gak ditu patobat. Bukti lagi cinta dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapun Kanjeng Nabi, hayati fid dunya kahayati fil barzakh kahayati fid dunya atau kama qol. Panapa cepon? Hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Tang odi lebih bagus kakak kita umat bentang mate pakun kebagusan dak atang umat. Dapun Kanjeng Nabi katiban apa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak dinto lamba waktu Kanjeng Nabi gak dinto ki odin ki beda itunya berkorban demi dan kula ban ajunan sataja. Kanjeng Nabi etapok oreng, Kanjeng Nabi epokol oreng, Kanjeng Nabi sampat ban batoh, Kanjeng Nabi aradara, Kanjeng Nabi epeswen, Kanjeng Nabi kebelah tukang seher, Kanjeng Nabi kebelah reng gila, Kanjeng Nabi yojuk dari Mekah, bahkan Kanjeng Nabi patenna, Kanjeng Nabi panika diusir, Kanjeng Nabi kepong, Kanjeng Nabi Muhammad difitnah, Kanjeng Nabi Muhammad kebelah ki ngarepu kepemimpinan, fitnah Kanjeng Nabi sabar demi tan kula ban ajunan saja. Tanpa para sahabat aradara lamba, tanpa Kanjeng Nabi Muhammad aradara lamba, kula ban sampean dadi reng jahiliyah kabeh. Tapi alhamdulillah dalam rabun Kanjeng Nabi Muhammad nyambi sinar iman ban Islam, kula ban sampean mangken andi akhlak, sampean saya keni seren potran, sampean saya hormat potran, sampean saya ladinin rajin, sampean saya keni seren laken, lamba kelanon rakan sampean atau bebinin sampean panikah benia cirin pujuk meloloh, pujuk ya cirin ulama dari Kanjeng Nabi. Tanpa Kanjeng Nabi kula ban sampean tadak bidan menembi, Pak. Nggih. Makan bi Kanjeng Nabi nih tang odi terbaik untuk umat berkorban tang mate dawun Kanjeng making ko ilmu kubur engko pak kunyoon ka pangeran ummati seporo aki umat dan gula bahkan Kanjeng Nabi panika gelanon derin perhatian Pak mun bedereng gelis amak siat bede malaikatnya payaki ya Rasulullah panika Muhammad reng gelis amak siat Kanjeng Nabi mular. Tapi menikah ya Rasulullah orang galis mangken lebur ke mulot lebur ke masjid aitikaf ke masjid tak rukun masjid begenteng tapi rame masjid tapi orang lebur antusias ke masjid Kanjeng Nabi paringin kabar Kanjeng Nabi misem bunga di kula ban ajunan saja mangken pertanyaan Bu sepanapa kalih memular Kanjeng Nabi cak kasrah sepanapa kalih nyakein Kanjeng Nabi gelek saare nih. Mangkan para ulama ada bu sering uzron ya Rasulullah saboran Kanjeng Nabi tan kula sering nyaken da ajunan. Tadi kula ban ajunan sataja mangken ker pikir Pak. Mun entara ka maulot tore patepak abe panapa sebede di maulot. Laras iki. Dadi abali boleh ka gila. Kanjeng Nabi panika beni tokang peswan, beni tokang laknat. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Engkau yutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak bagus. Thank you. Menyempurnakan akhlak-akhlak bagus kok katiban apa? Orang lambek mulai lambek beda. Orang abinih mulai lambek beda. Orang alakeh mulai lambek beda. Tapi di saat bi Kanjeng Nabi Rabu petepak kabeh Pak. Lambek-lambekan panika Pak. Lambek sumpaman andi tamoy beri bir, tamoy beri reng bini. Tamu gelanon yang keen bareng dan badan tapi Kanjeng Nabi ngajarin cara ngurmat tamoy sitong tata kraman ngurmat tamoy saya kadi Kanjeng Nabi Muhammad adabu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu siapa orang seiman da Allah iman ke hari kiamat orang kak dinto amul jaaki ka tamoya reng matur molen lamba identik lebur amul jaaki tamoya tapi reng matur zaman mangken lamulen tak kotaan lamulen takotaan lamulen tamakota kalau pen kadradisin maamben kadipan apa mun bade tamoy krokun war keluar na aku asitong mun lambe kopi ni bakal keluar nasi ni bakal keluar lebur ka tamoy tatakraman ngadepin tamoy sitong misem tersenyum mun ka tamoy assalamualaikum pamisem dari Kak Dimah ngireng lagi Masya Allah abit tak ngolatin ay make lalenget piape engki carmuk ni kecarmuk seoleh kok menikah cari muka apa nih kok oleh dalam hal Kak Dinto argain engki
beda gendek panika oleh Pak contoh kata reng laki gendek ke bini panika oleh Pak tapi dalam hal tertentu beni di belanja mas tandi padahal belum ngapain ngepek tuh sepanika Pak reng laki panika di mana Pak pakon gombal ke sebini gombal kok di mana Pak sebini gelenon malih kalambi anyar akacah Mas kok Radin nih Mas jawab bi sampean Radin sayang Masya Allah ngan Sri Devi enggi engan Dewi Persik dari Radin tining aslin maki pun sampean aro bembi jek aja ngargain sebini ngargain perasaan sebini enggi sekadin tegulaban sampean beda andi tetangga di temurna bandi beratna atokar gulaban sampean nengain kabala ka di temurna tetangga di beratna kastan jangan terasa pura makilah tak ngucak demi maakor enggi panika untuk lisuluh untuk metepak perdamaian boleh gendek panika termasuk gulaban sampean mun mangkiin tamoy Waalaikumsalam saya Masya Allah sibuk engki padahal sibuk punten insya Allah mungkin sekecaki tak apa-apa tanah gula seneng kerabuan ajunan tore panapa teh panapa kesokan jus panapa kesokan anggur panapa kesokan stroberi pah jawab tamu ya stroberi aduh tak langkong tepan kosong es jeruk juga tepan kosong beri apa ada anak dan gula jus anggur tepan kosong sebada penapa aing engki mun tada apa kamma Pak jus tetanggan saya kalah engki mun tada pelebur pejembar kamale tada tada makanan le pakeluar saten pakeluar gulen nih kereng Madura tada orang miskin gara-gara ngurmat tamoy bahkan tamoy manika masoki Pak engki nika nih amalan bi sampean tahaddusan bin nikmatan gula paniki amal lagi bi dan gula Pak nika amalan dan gula mun malam gula ban sampean nyare deeren sekiran bi lebih cek sampai nengi compok niki amalan dan gula nyare oreng make pasera zaman mangken panika Pak sajen canggih orang sajen cerek mun lambe amasak bedekaren deeren wae wak bagi atraki ka sawapon bing atraki ka mana kana bing mun mangken bedekaren sabak kulkas lagu angak boleh pas kakan lagu dia lah sabak eman karen sabak freezer daging janji biru enggi sajen cerek sajen kret-ket sajen di freezer benih sajen abek panika sajen lampe panika amal laki bi sampean cek sampai beda deeran sisa mun malam tu maki ka pasera panika lakonin Pak bi dan gula sampai mangke gula kikir ke keluarga mun sampai beda sisa deeran jompo karena apa kadang kelakuna barui kadang kelakuna tak kedeer dibudin kebuang juga panika gelanon mun bade tamu tore pakaluar kabi wak buan pakaluar apa sampean tak kira miskin bulan sampean ngurmat tamu bahkan sampean ekasoki bulan sampean ngurmat tamu pasera aboy tamu ya se muslim hormat se kafir hormat se bajingan hormat se fasik hormat se munafik hormat keng mentepan waktu na bajang pakun apetah pakun aklotak ya dan sampean ternyata bajang gilu tinggal gulu ngabajang deki lebih baik sampean mulai baik daripada sampean tak bajang ojuk mulai tanda bajang karena compok pani kemun sampai bener yang tak bajang malaikat rahmat tak masuk orang tak bajang pani kampun makil amul udah sebu kali sampean ampun lah makilah sedekah 20.000 kali sampean makilah ngabdi kering tuan makilah ngabdi ka ulama ampun lah pebagusin sampean lakon sampean tak bajang pakun nyeper ke neraka kengain bajeng saya tanya lagi pertama mun bajeng terima baru selain gelenon cek sehingga sampean mangken nyetragin bako ka gudang nengi engki gelenon sebil dia bi gudang bakon beni teker mun sampean nyambi teker banyak nimpeng bako kamma bakon cek gudang panika nyari bako kabi tak nyari teker engki ka butuh teker mun sampean andi bako engki teker repon dudu bi gula kan sekadin to bireng gudang teti gula ben sampean pagi ke akhirat kudu nyambi bajeng tinggal make tak bajeng sunat tinggal make tak libur ka wiridan tinggal make tak tahajud tinggal make tak duha kor bajeng fardhon jak dinaaki tinggal make tak mulot tinggal kita ngaholen tinggal kita tahlil kor abajeng daripada lebur tahlil lebur mulot tak kemana bajeng tak
kira selamat pagi ya junna Allah, tak kira ngoleh syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan nang ini masjid nih, masjid genteng kan toh. Todus ke masjid. Enggi. Kula ban sampean amulot enggi. Muhammadiyah ndak mulot napa tak ndak? Tanda enggi. Pertanyaan nak arah pemun masjid Muhammadiyah mak rami. Mak banyak yang berjemaah. Tingkul ban sampean lebur ka mulot masjid mak sepeh. Nih ke pertanyaanna. Saya ngak mulot cek kebayin mainan ke. Saya ngak mulot cek kebayi tapestaan ke. Bahkan mulot malam penarian nak gulang ngiding cek pon lek melen lomba main domino. Panika si araya na kanjeng Nabi. Panika sa perak kalaban kelahiran na kanjeng Nabi. Tore palain mun teronang ke orkes laga tangke ja sampean laoning je orkes haram. Laga tangke lawan jansa king tak langkong cek campur kalaban hal sebinyambi agama, hal sebinyambi kanjeng Nabi. Bede tempat ke, bede jidding bede masjid mun sampean masuk ke masjid cukup mia kemi masjid benih kan ngena. Mun kemi ke jidding. Tak langkong mun mulot tahlil jak por campur kalaban barang semelanggar minimal nih keterbang. Makanya bede musik kelenon tak apa-apa Pak. Enggi. Tapi kelenon mun sampean amulot Pak. Pas kelenon pah muka aurat pah goyang pah napel merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad, makilah keluar dari organisasi peser abai pakun salah maki makai peser abai saya raya akin panika langka ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres tinggi kiampon panika minimal maksimal senggol dong ya mon orang mangken lah terbang lah cukup enggi panika terbang kan panika alhamdulillah terhormat panika ki sopan tinggi. Tore pelain mun mantan kengain anak sehat kula sampean mantan panika tradisi pernah bunten resepsi pernikahan tradisi pernah bunten bukan ini sunnah Rasulullah aulim walau bisatin tapi bireng mangkene toles an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni aulim walau bisatin sabo ibu ben roman pulan anak nabinya tapi ke tanggeuna dan badan panika beuni atorok sunah kanjeng Nabi saya nggak tak berkat potran sampean saya pajuduh apa justru panika panista sunah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tore king mun lakaran cek binyambi kanjeng Nabi mun maksiat cek binyambi pak cek binyambi agama anreng mangken kabeureuh ke timur abel agama kabeureuh ke timur jihad king pada Islam mah saatokara beuni jihad panika jahat panika engki dibudin perempuan tabu esen tabu rakyat teh po kabeh saya enggak ngastete mangken mun agama cek bisa mbi kaman-kaman kula ben ajunan saja tore poloros mulo de poloros Bu nggih pelebur ke masjid mun bisa po sepon mundet-mundet na lebur ke masjid norok po sepon cek mangkat ke tibi nggih orang masuk ke masjid panika bade tatakraman sitong cak danten nomor 2 cak aminyan room seekeding orang benih mahram orang tatakraman masuk antar ke masjid saya nomor 4 mun masjid jauh kudu apolong ben mahram mun masjid semak kita apa-apa insyaallah selamat mengkrokun sekampung masjid tenggi nika tapi mundet-mundetan napa boleh masjid jauh panika kudu ben mahram sampai bade selasi tong potran Abdullah bin Umar ada buah lagi yakte kanjeng Nabi Muhammad tahu keadaan zaman setia orang bini entar ke masjid yakte kanjeng Nabi Muhammad alarang orang bini entar ke masjid apa karena zaman mangken Pak terawihan yuk sayang jangan kabacar terawihan yuk kan engkau ke kaki cinta karena Allah nak kanan entar ka tarawih masjid abareng ben pacaran arsa oleh genceran haram laknat panika bi pangeran binyam bi agama aban keng burleburan mun lah kamangkat lah mangkat mun car pacaran car pacaran mun ke masjid lah ke masjid ceki por campur nanti aku yang pengen sholat berjemaah sama sayang katanya sholat berjemaah ben pacaran asa keng dosa asa man berjemaah keng do muntra berjemaah pahalal gitu akad mungkin panika mun orang abini tadi aib nikah siri tadi aib tinggu teguan ben pacar ben bekal tangge beda apa cek mun gula abini pole tinggu abini pole mak kaya abini pole arah apa dalam agama oleh kakek agaman apa mak pacek gilian ke aturan agama
ting orang cara pacaran nyari lancor mak etorot mak diem ngebi kenapa agaman kula ben sampean mak pas cek tak lebur apa kulo anu sake mun ring bini madu ate panika pada bode blender pangeran tak kira abri aturan mungkin lakaran betul-betul mesan sara ring bini mengkan poligami panika beri sonat poligami panika hanya orang seaoroh oleh engki bu nek jelasakin gi kula beda orang ada ni ke sepereng cukup bu kenyang engki beda orang ni ke sepereng tak cukup bu kenyang ngampung kanun kancan kadang tak amit ke kancan lepas kalah dan nih apa karena sepereng tak cukup tak kenyang beda orang bani ke bini sitong tak cukup bu azina katel hotel mun nyambi penyakit bagi ka sampai waliyadzubillah nyambi penyakit cek odani hotel nyambi penyakit bagi ka sampean bagi ka potran katibana pelaken dibangkitkan penzina laken dibangkitkan gelanon pas sampean capok penyakit gara-gara laken lebur aja cet kama ango ben sampean panika madu pada tak ango king pon pada tak ango king kula jelasakin sampean talang kongki kula kuntra minta mun laken sampean tak setuju ke poligami ampun cak abu debu tak kok murtad king lamun sampean tak kasokan laken abinya boleh pekot bae laken roman melaki tampar engki king cak ngucen agama beda orang yang berpoligami panika hukuma oleh ganjaran bu tak berbuat dengan adil panika tak kudu sama belum tentu adil leres gi berbuat adil sitong sesuai kalau ben syariat kanjeng Nabi tapi mun tak sesuai bu haram jadi jepang sekejap poligami engan siapa sih poligami kata apa adil gua kata apa memperlakukan ring bini mungkrohun si adil gampang ke mun sebini kebutuhan 100 setua kebutuhan 200 gampang bagi tapi saya melarat nampak na aten setua enggi melarat mun la ate capok blender jadi tak bisa nambahin kecuali dengan ilmu agama kecuali dengan keimanan mun kung tangkung agaman mun kung tangkung ilmu agaman mun kung tangkung iman coba nyoba abini boleh takut tercelat sampean pak enggi mun la ruwet gelanon pak beda orang stres gara-gara abini boleh panika pak tinggal sitong baigi cek nyari ruwet enggi mungkin lebur ke sunnah Rasul bejeng bae ke masjid itikaf ki engki mari panika sampean keng maksa tak apa amit tibi ke sebini engki kula tarono ra kula jelasakin panika male sampean oning kengain reng bini orang panik khusus reng bini atau reng laki ala ko ibadah beda tata kraman sampai ke masjid panika mangken gak dintong ngastete senga masuk ke masjid ngangkui kalaban langkah sokoh pertama panika manapa kaki yang kanan tinggi buka sandalah conton bu gelanon buka sandal sekiri tete sandal kiri pas buka si kanan langsung diteka dekon ke masjid maca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik panikalun bulun ban ganjaran pak di saat sampean doa pangeran buka aki beng rahmat ajunan untuk badan kaula panik rahmat pangeran buka tak usah dikir sampean kan sampean niat kaula aitikaf edilem panika masjid sunatan lillahi taala sampean alengki napa boleh apa jang tahiyatul masjid sampean alengki tak usah wirid bi malaikat enyo onang kitu sane sabora hajat teka hajat tak nampun apa jang sunat tak nampun maca wiridan keng apa jang fardhu lho nika panika orang ke masjid sampean nyoon ya Allah pajero ya Allah kiluna pajero ya Allah nika orang doa panika bade tatak raman Pak hi orang doa panika bade tatak jenisnya doa panika bade telok mun kaburu ampun burung saya jelasakin ini toto bapak pengajian lanjut ki ten polan reng kota panika tak suka mun lem-lem gilu lanjut ki doa panika bade telok Pak saya pertama bi pangeran langsung diberi saya nomor 2 bi pangeran itunda saya nomor 3 bi pangeran tak iberi itunya saya pertama bi pangeran langsung diberi pangeran pajero pangeran langsung tepuk pajeronnya dan
Duaan pasera, duaan nabi, duaan orang soleh, duaan para ulama, duaan para aulia, duaan orang biasa tiga tikula ben sampean kadang bi pangeran dari ini serta pangeran langsung diberi. Tangkula dan kula lamba acuala mobil tak tigju baju masuk ke masjid Allah maftahli abu rahmatik. Adua tan pangeran mobil pepaju aki pangeran. Ma keluar dari masjid Allah maftahli abu fadlik langsung beri telepon mobil belia. Langsung detik berarti tepak bi pangeran panik kayak parengin apa kasih sayang sama pangeran. Jadi gue lebar sampean jangan putus asa takut tepak kasih beri langsung. Tinggi saya nomor 2 duaan itu ndah pajero ya Allah pajero ya Allah. Aduh are Hamid mau diberi pajero sombong lu tunda gitu. Berarti keng niser pangeran kagu lebar sampean. Tinggi ya Allah terobini ya Allah terabina ya Allah pakun jomblo sampai umur 30 pakun jomblo enggi apa pangeran oning sampean mau nandi bini takut anafkain bareng haram reki ke bini bodoh orang yang tak dikan di anak pangeran tero anak pangeran dan kulit cukup usaha ben malam pangeran dengan berbagai cara pangeran usaha apa nih kebi gula mulai dari atas mulai dari bebe. Maksudnya dari atas kok ketipan apa? Rok maksudnya gelanon ampun cek jelas aki. Anak pangeran, bi pangeran Pak Kun tak beri anak sampai 10 tahun, sampai 15 tahun. Cek putus asa Pak Kun doa sampean. Pangeran oning, mun sampean di anak mungkin anak sampean motodus ke sampean. Deki di kerajaan antara kamping sepedan tetanggen saya begede. Tada kamping sanjon tetanggen ketagihan slot. Tada kamping apa ketagihan narkoba dan lain-lain. Sampian mungkin di saat agaduan potran deki mate tepan sayangnya sampian gila mangkan bi pangeran lo kita beri are tak siap di anak paning ke bagus penyangka ke pangeran tinggi dabun pangeran mayu hal min sail tengah malam pangeran nih kah kuleban sampian muntro teka hajat atau hajut mun malam teka durokaat tinggi cok sampean pang malaikat ditenggadeng gitu sampean. Cok kejogan teh dungol telok langsung ke jeding temedem ngasa. Bi malaikat langsung ngelak bolpen langsung ngelak buku nak kanan ya atau hajur ya malaikat. Catat ting keluar dari jeding aku wudu. Tak rengen kor huntar juga mi teh dung boleh. Cok denggadeng malaikat teh cok denggadeng malaikat. Adua ka pangeran ada bunga tengah malam. Hal min sail kam matang kabule seminta ka sengko mayu bi sengko ibrin na minta apa abai mangkan orang mun pejang malam paning teka hajat pakun Pak minta apa abai sampean keng pa ikhlas Pak enggi saya enggak mau pejang malam pa ikhlas tore abajang teka adu rakaat enggi tak nampun tedung gilu tore sumpaman tedung lebih baik sumpaman asaren gilu lebih baik tak asaren tore la abajang teka hajat hal min sail dawun pangeran minta apa abai ayak sengkok pangeran saya hanya badarin doa hal min taib siapa saya atau bedengan kok bajingan ngabi berempa orang saya paten ngabi berempa bareng saya lakaran orang saya saken asalkan asabora ka orang kak dinto berempa tu saya sebanyak lakonin engkok pangeran saya hanya pora kelenon mangkan cek bong sombong makin mak kaya tak oleh bong sombong ke bajingan takut tau pada bajingan terima bi pangeran karena pangeran mahan rema tobat tinggi saya terakhir Pak pangeran panika tak beri itunya pajero ya Allah Pak Gun tak beri sampai tematet andi pajero Pak. Napa sih terjadi Pak? Ternyata pagi Pak tinggal pertimbangan amal Pak orang panika tembeng amalah pas bi pangeran kaki lamba ya seminta kangkok pajero bingkok saya tak beriin ya tangri beri rahmat dari sengkok tusan kaki sepora kakire ibri agonceran dewa banyak bisa engko bere amal ibadan Pak langsung jul dengan ke swarga teti cek sampai putus asa untuk adu muntro teka hajat penikah beri dari dan gula beri apa saya tak mendeng penikah enggi gula beri doa ijazah dari guru badan kaula dari para kiai dari para ulama keteka hajat penikah sekejap rekam bi sampean pas amal lagi bi sampean ben mari bejeng 5 Oktober sitong cek kalau pen yet korsen sitong sekalian
Sapa orang semacayat korse sekalian ben mari bajang 5 waktu tada semisa yang antara natunya ben swarga kecuali mate. Maksudnya masuk swarga tanpa amal hisab. Pasal rasa ada bu kanjeng Nabi hadits sahih panikatan kula oleh ijazah dari guru batan kaula ijazah musalsalah tan kula ijazah da ajunan saja jawab nerima kaula. Jawab bu nerima kaula. Kini kecaran ijazah bu. Jadi sampean lain hari bu oleh panggilan bu mau di ijazah kanjeng Nabi manggil santren terus manggil santren sampai depak ke gurutan gula manggil santren summa mantan gula bah manggil sampean lain hari tenggi amin keng mon sampean ka ada gula tolongin bu ki pada tak emang ki kenang nabu laku du malam tenggi mangkan yang kata apa saya ramon bening ngarap syafaat kanjeng Nabi tenggi pon panika nika urusan akhirat bu nika urusan tunyan nika kiuru akhir ada panika yat korse panika korba caban mare bajang selamat dari seher bu khusus reng bini mangken sabad kencang eka lako ikan ceng di orang kencang kerasugan kajinan jarang goyang pana baka piba de samar tangis selamat mun ngamalaki yat korse bahkan orang mun ngamalaki yat korse ban mare bajang bu kula bukti aki mun bereng kajinan pas kula datang tako bu apa napa karena tako kayat korsen bini tako kahamid mun kahamid jina lenget nggih nika yat korse napa boleh baca tinggal keluar dari jompok bisa sampean macet korse sekalian nika yang malaki bitan gula petong pola ibu malaikat aja ke sampean mun macet korse sekalian keluar jompok mangkada ada kengacualan tegang ne ejaga sampean ejaga tabrakan kasipan apa abai kelanon insyaallah sampean selamat dari begal selamat dari maleng selamat dari maksiat selamat dari zina selamat aba bani ketengki ka orang selamat bani ketengki orang nika tak paten orang menikah sok on ke pangeran mun masuk aku jompok baca boleh sekalian apa napa tak ngolatin sesuatu sema beci ke abe conton biasan masuk ke dalam binin cam nyeracam kakek anu kak buat tatokar melebet sebini gara-gara macet korse pas sebini kakek sayang apa napa tak kira ngolatin sesuatu saya kebeciin saya beda ilmu compon termasuk kemiskinan kemurah rezeki kejember mana kayat korse saya nomor 2 pak urusan tunyan ben kula ben ajunan sateja akhir ada boleh kenapa ben mare bajang ajunan sateja assalamualaikum warahmatullah mare baca ayat korsen maca panika nih rabbighfirli wali walidayya rabbighfirli wali walidayya rabbighfirli wali walidayya rabbighfirli wali walidayya senomor 5 nih kah rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira pon nih ka baca nah pas saya ketero sampean tak hajat mun tak partaje entar ka hamid engki pon panika amal lagi bae jeung jak kolopen malemo lo tak bukte saya ngak masjid jak pasepeh engki lambak kanjeng nabi ngancam ka sahabat jak saking sengko bisa yuk teroman kaki semak dari masjid kaki saya tak ke masjid bingkok yuk berroman pocur kanjeng nabi bu kula ben sampean cek sing kanjeng nabi di zaman mangken yuk berjompon ke bibi kanjeng nabi pak apa napa semak ke masjid tapi tak teman ke masjid tore ke masjid pak cek sokar ben masjid mandian ben kuburan pak masjid mandian ben sampean antar ke wali songo masjid mandian ben sampean antar ke batu ampar masjid mandian ben sampean antar ka geuleuh entar ka bujuk-bujuk ka desa mandian masjid aitikaf mun rotero ka masjid silahkan antar ka kuburan dua hari sekalian atau seminggu sekalian tapi masjid mun parlo sehari 5 kali antar ka masjid karena masjid lebih manti daripada segalanya mangkan eda buaki delem rahmat pangeran kula ben sampean jak sokar ke masjid pon sakak dinto panika pengajian bu begila dari ada sampai ke budi panika molodan engki molodan panika bu saya baca begila sarakalan japon solawatan mana apa kak di pengajian keng bahasa Arab keng gula ban sampean tak ngarteh ya Nabi salam anta syamsun anta badrun keng ada kemarin berkadar esen jajan apa karena hari-hari gule ben sate nyaman maren kana saya nggak benih menikah mangkan bi para kelanon para panitia mendatangaki sitong ustad sitong santre akati gula nih gula ki santre sampai mangken gula ki belajar doa ki mantar sukses amin sampai mangken gula ki pakun sampai gula aku lihat sampai mangken bu gula ki nguda bu enten tajek sepon bu arten ki pahaju gula ki engki doa ki mantar teka hajat amin apa napa bah Paju Sarah siap bah maren dan to saya baba
Eki sakak dinto sehingga jak kalau pengi panika molot tacu ngaji mata pa abe pengajian beni molodan meloloh nyari koloman sampean taka seminggu sekalian malah tak peteng ate panika seneng panika beni bede mobil seneng panika beni bede sepeda seneng panika bede ate mangkelan di alpat beluk bu tapi mun aten tak cukup bu mun aten tak seneng bu benari atau karban binin banyak reng soki stres bu jak saking gelanon orang soki seneng bu gelanon tak kira bede reng soki nangis bu tapi kula ben sampean panika justru banyak ngolatin reng miskin seseneng sesoki serwat tinggal menter soki ate sadaja amin soki dunya sadaja amin soki akhirat sadaja amin sakak dinto sebisa sampai aki kurang lebih nyon sapora doa sesepo badeki sesepo iki sesepuh saus pula bude kiai nah tak hafal dan boleh ngereng berarti double mangken cek sengunceng jeraman meloloh dan beapa kerja ke Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam Rabbi zidna ilman wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadika wa a'izza'a fi uyunihim waj'alna wujaha'a fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakash syarafu ala kulli hal Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi salikin najihil qawim waj'alna ya Allah min khiyari ummatihi wahsyurna غدا في زمرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اقضي حاجاتنا اللهم اقضي حاجاتنا اللهم اقض حاجاتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولمن أساءنا ولمن آذانا ولمن أوصانا بالدعاء بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وبجاه شهداء أحد شهداء خندق شهداء بدر شهداء حنين شهداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحرمة الفاتحة لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين sakak dinto bisa sampai aki kurang lebih nyon sepora wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.